Pemirsa para angga wisata ring Kabupaten Tabanan Siaga nyangre pengerauh para delegasi KTT G20 sane kelaksanayang ring pengawit November sane jagirauh ring Bali. Bekata objek wisata ring wewidangan inucap sampun Siaga nyangre delegasi yadiastun durung wenten kehanan janten saking Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Kekantenang wenten tatiga genah tatujuan wisata ring Kabupaten Tabanan madue potensi pacang kerauhin mekadi DTW Tanah Lot Ulun Danubratan saha DTW Jatiluwe. Lianan punika wenten silit tunggil desa wisata sane kekantenang pacang kerauhin delegasi inggih punika desa wisata Pinge Kecamatan Marga. Desa Pinge kapilih santukan madrebe kaluwihan miwah keasrian potensi alam desa. Sekda Kabupaten Tabanan IGD Susilo Mausang gatra ngenenin galah janten para delegasi KTT G20 ngerauhin Kabupaten Tabanan antuk resmi saking Provinsi Bali durung katrima. Nanging Dani Mastikayang Tabanan saya pisan ring sajroning nyangre pengrauh delegasi KTT G20. Baik ketandani ngaptiang delegasi KTT G20 Presiden Rauh Ketabanan Mangde Panglimbakan Ekonomi ring acara internasional memarki imbang. Kepala Dinas Pariwisata Tabanan I Gusti Ngurah Agung Suryana Ngewedarang Panyiagayan Tabanan utamanyane pengelola DTW Wiadin Desa Wisata sampun ngulengang sabta pesona inggih punika kebersihan keamanan kantos prokes Puspawati Bali Pos.